Yo, guys, excitement. Let's not do that. Welcome to Mzansi's Finest Videos. This is Davis Mohomo. Hope you'll enjoy this one. Happy weekend, Azish. Yeah. So ichere yakho le? Le? Yeah, ichere yakho le na. Mina bafetsa ngingobu. Ichere yakho na. Uyicela amanamba mina. Ibaba ichere yakho na. Phendula umbuzo. Beyangilandelela endoda umuntu wakho na. Simple. Phendula. Magriza ka faila ko sekolong. I need your help. Ke shota ka 1% or ke pass. Rewrite. Yona iqala ingathi nyongo. Bese mawuclinisisa. Hayi kanti umhlalisa kahle. What the problem about you, Sizwe? You love too much. You fall in love easily. Too much. It's like you are desperate for love. Caesar is a lover. You are desperate for love. Hey, are you desperate? What's wrong? Hey. Eo le hlalosa nga re checkets. Boki le ibele raka yatla. Ena headboard o tamile itswe. Bethe ya ka nkwe ke khotman la ka bana ona qata o nyala. Tshidi ke la ka hlalosa tsona. Oh. Yo. Yabo yaphetha le ndaba ukuthi le mali uRaf ithola umuntu owalimala nemoto. Nathi seyifuna le mali kodwa sifuna ukulimala nemoto. Ngone le mali ithola umuntu wakwabona umuntu elimele nemoto. Ngabona umuntu elimele nemoto ngiyobhalisa imali. Ayiyaphetha ukuthi ithola umuntu owalimala nemoto. Ngona mangibona ingozi nje ngiyobhalisa imali yakhe. Sala utla radio yazivenda. Maybe like no trafficking. Khanya ka kule ya high engine. Hanya ka koloi no tima fela. Utla radio ya mavenda. Zwabode zwe uzo ke ditaba. I will differentiate between ditaba le music. I will ba opera ba bolela. Or ke weather. Ai. Ana le kuji e la zvenda ai kasik. Barenda. O itse ba ikutsa. Ai kutsa bala pili. Utla khona wena. O bolela ka di capital letter every day. Ke le tshelle chicken or stew meat. Tshela tsotlhe ausi, tshela tsotlhe. Muhu na re no mo a sa khedi. Tshela tsotlhe. Ene o tlo ntse botsisa hore chicken or stew meat wa pele di jotse. Ke tla o ka plate e. Hello. Matromi, bona man. Nga se khona o tlammele ko ni man. O na le go mola gae mola man. Ene wa tseba batho hae ba bereka byane man. O ka se ema khuna batho. Aba khona o tla le khung la. Ya lebe ke gopola online le lo ba botse lo re. Ka se khona o tla. You are not speaking to Matromi. You are speaking to Andre. How can I help you? Oh, Andre. Andre, I can't come to work. Why? What is wrong? Yeah, man, Andre, look, man. They say die at home. And you know, these people, if I don't go to die, people will not come to my die, man. Please, man, tell them then. They say die? Yeah, they say die, man. And you know, these people, they are looking. If you don't come to their die, they won't come to your die. Please, Andre. Selama kote 2500 chu. Sure. Hayi ngicela ukuthi unikeze 30 rand la. Hayi. 30 rand uzobasha ba mfana futhi izirashene eshodayo yafu. Hayi. Ngifuna mina le cheese kodwa. Awuthi ampeka. Cela ushaye 40 rand
umenzele i-15 rand. Hayi bondoda wenza njani ngithemba usi-25. Uyahlala ke mina ngikhipha imali eningi bese wona uthi udla kodwa imali eningi hayi mina ke angisayifunde kodwa nisebunikeza. Ayakela ke sha. Kodwa date went wrong. Yazi la ngihlupha idlozi. Hey selifuna ngithandane nabafana babili. Ifuna ngabi lento. And if your man does not give you any money, mlaya girl, go get a job. Sharp. I'm like, ke lo weekend dithaka tsa go di pakile di beke di ile banneng ba ile go tlhauniwa ba itsitse pana sketla ya nong wena ka re o mmapo Dorothy no yana o ntshitse bra o a khitse matsele o nnetse phone o palletswe jema o itse o palletswe o padile pal. Okay, let me address something quickly. It's a long weekend. It's a long weekend. Akalahlekanga, abamthathanga, abamkidnappanga, uzikhiphile. And uzikhipe without you. Uzikhipe without you. Maybe udinga a break from you. So ungakreate a poster this time. Don't create a poster. I'm tired. Obviously, you string us along. String us along. Stress mask, mama police station, and says that uzikhiphile without you. Give them a break. Ungamposti ukhuluma indaba zokuthi ini missing what not. No. On Monday, maybe singapanika. On Monday, if akakabuyi on Monday, then sizopanika ukuthi yo, okay, maybe akekho safe. But for now, uzikhiphile without you. It's a long weekend, and maybe you're sad that we don't know. But yes, ngiyaqala nje ukuhlangana nomuntu oneyinkinga zeyimali. Angijwayele qonda namantombazana oneyinkinga zeyimali. So ngiqala ngawe. So ngiyacela ungazongifakela ipressure. Ngikuthandile kodwa angijwayele lamantombazana oneyinkinga. Webantu baseLimpopo sondelani la. Weyimpimpi zaseLimpopo sondelani la. Tshelani mina, is it compulsory ukuthi every weekend niye ekhaya? Is it compulsory ukuthi every long weekend niye ekhaya nini? Hayi. Imosha isikontiri saku N1 niyasimosha man. Hanhlaleni phansi niyaphi? Hayi futhi nina. People are saying hey long weekend, big weekend enkulu. No, this weekend is not a weekend enkulu. This weekend is just for us to clean our bank accounts so that when new money comes in very soon, it doesn't find uninvited guests in his place of residence. That's the mission for this weekend. Nothing hectic. This weekend we are cleaners. And guys, wait, nabe ala pila akibora. In fact, kanya ko tlohela. Mara go he ke nna fatshe ebe ke nahana owner ya likhwa like ke nahana hore hape tšhelete e re spendang ke yona e leng hore o rekela bana ba hae dijo. Banya wa bona hore he ke tlohelo reka like e bang kare ke bantsha dijo ko lehanong. So for sake ya hae nka se tlohele because a kenya gore e be nkare a khona nahanela batho ba ba. Ntse batla gonwa. Le genge eyakhulele enkonzweni. Into abadawa yona. Nadawa nina. Bacabangela abasebenzi baselikho. Bona mfethu mina ke batla ngetsetse favor mfethu. Mina kotsho mfethu mina qalisa mfethu batla utla wona ra batla upeza sleep over. So mfethu ke batla go batla phone yo wena ra. Hawo. Ke go ntse ba dira. So tsho mfethu mina ka 18 mfethu mina o khwathe dineo. Umetsetse good night text. Then mfethu mina half 8. Half 18 mfethu mina ke na le time ya 200 ra. O tla founela no buhle ya o founela no buhle hatse bo vaise ya ka mfethu buelena fela wa tseba ke then mfethu mina ka 9 mfethu mina o shape callback go nto o di wanona ke makatso makatso ka tonight o shape callback o di makatso mfethu yena no phone o santsa tsebo ga le jere ke good night mfethu then o tla mo tla bona o senja ba le triba o ba shima fili Ay, bashimane. Hey, bagaitsho shebang ha. Re tlogeleng. Re tlogeleng bagaitsho. He a bo he nyala o nyele. Ke dio mantsewa. Le rona re tlogeleng bagaitsho re batla go nyela le rona.
ke sho ebile go nyela go monate tota ko lenyalong yana le batla gore discourage gore le rona re sa tsena ko lenyalong le ipatla nyenela le le ba one ba gaisho le rona re batla go tsena mo lenyalong re nyele dijara tse kana tsotlhe re ntse re utlwa tsote nyala o nyele ebile le tsohetse miri ya nyena e meshow anwa le ba khalaje le basadi ba golo go ntsote nyala o nyele rona le batla gore tshosa ke sho ebile le bua ka se monate tota go go nyela mo lenyalong go monate tota le rona re tlogele go ka bo nyala o nyele le rona re batla go nyela ba gaisho re batla go utlwa gore go utlwa ga yang go nyela mo lenyalong re tlogeleng batho le ipatla ela le ba one re tlogeleng tseo tsone tsewa ga re di tsene bathong le rona re batla go nyalwa re nyele re tlogele assembly le molato tota gore ano le re bolelele ka mokgwa gore he lenyalo eng nyala o nyele le rona re tlogeleng ra batla go denyesa matota this year must change in 2025 matota ne a bona gore manje se a kuma Easter se a go phiko se ya phela manje 2025 njalo kukala nenzini matota kukala nenzi muvuke kuseni wenza ama tricep nama back nama shoulder nama nayibona economy kanjani matota nasibona isimo sime kanjani nabona ukuthi economy ya back nale manje ngifuna ukuthi delay is dangerous uloku mosha future yakho uloku hamba lapho kukala nenzi amantombazana afuna imali afuna negwayi wena lento zohlala hamba njalo wenza amapotomani lapha wenza isquat uthi wenzani wenza economy yabona iyabheka madoda sikhathela ukuthumana nama eyes uya tired fanele niyenze something constructive noyenza no thatha ama fingerprints sira yanifuna le niyenza ama security course no gadana neziporo leni gadana nama container umuntu noma bahlele lapha uzozwa bakhuluma lapha bafaka ama vest lapha bavelisa ama shoulder lapha umuntu adlula ngemoto enhle athi umunye athi yabona le moto le inhle uzomunye athi inhle kodwa mina ngamshaya umshayelana umntwana uwenzeni emadoda sibhizi mana ngibani ofuna umsebenzi yeke lento leyelo and senigcwele uvela ngapha nivela senigcwele amajime maningi ngathi mina singanithatha sanihlanganisa nobo rampipana ngohlala le moya bo sina lebo duze nase Maputo yazibona ndoda ukuthi somdala phela khona insimbi right mawuso unless uwazi ukuthi wena ujimela ukuthi ungena ama Olympic bayina njimela ukukana nama crate la senikhathele madoda kuneni ukukana nele nsimbi usangena isikolo lokhu ukukana nayo lento le yakho uyabona ukuthi awu benefit omunye udla ipapa ngamaqanda ipapa ngamazambane ushisa imashele phela lento le ifuna amabhobhoti ama-octopus ama-kangaroo into ezimassive manje wena yazi ukuthi uma ufika endlini udla ipapa ngamazamba uyabona ukuthi manje i-starch to starch imasele leso abanye una-15 years uyabona ukuthi akuna-development next into oyibona nje iba yishwapha uyabona ukuthi isibunu siyanyamela ngoba angathi manje lo kabhizi ayenza lento lezabo le okay wabona sikhona nokuthi siye lapha evision uba nomuntu bangasa bara amadoda kanento le mali kaniyeke lento le ngihambe lofuna imisebenzi umuntu wakhona uhlala sikhathele ukumthuma ama-ice asafuni ndoda asafuni ukuthumana nawo ama-ice sizoziyela thina hamba ufuna umsebenzi lapha and ngizwile bathi nifola lapha esasa lapha ama-350 bawavalile manje udoda yekani lento le yekani lento le Temi Mumzansi. Thanks for making it this far, guys, and thanks for your support. Please subscribe if you haven't subscribed. Just check there on the box. If you haven't subscribed, just click subscribe. See you on the next upload. That's it.
Yes, yes. Hey, what's your name, man? Hey! Zabu! Emale! Hey! Shabo, hey! Hey! It's a picture, Mo. Picture! You look beautiful, bro. Thank you. Wow, what a beautiful thing. Hey, busy. Busy, let's bye. Bye. Ah, qué bonito.